Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyabe ngoncok kana kak terberkah ke tangan di ongke ki buru aduh teronong ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil kamila wal zahira wal batinah qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Innalladzina yatluna kitaballah yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus pengasuh lembaga Markas Dirasat Quraniyah pondok pesantren mana? Markas Dirasat Quraniyah disingkat dengan MDQ. Iki adento Kiai Haji Abdul Aziz Baydawi beserta ibu nyai Siti Zulaikha Rajin Nabi Yusuf Rajina Nabi ulah bagi kini nyongoan ceritanya film Nabi Yusuf nyanyi ndek nikah Nabi Yusuf kan dicabur ke dalam somor. Akhirnya bi ternyata sebut dikhianati bukan kami peh bekal jadi raja. Akhirnya ibu uang ke dalam somor. Bah langsung temo tokang wal jual
talen, jual talen sepatu, jual minyak, jual bedak. Pas iya teng pelkak bi palen gede, ya teng belum somur, yeret. Mak berok aing ya. Ting depak rok jalan, ting depak atas benih aing si keluar tapi Nabi yo. Mau oleh orang rengkok cing nambah aing oleh orang salah cek gonteng kayak re dok bingko jual ada ki keratoh yang ada tuang jagung kamu orang dagang pakai orang jual bener ki kamu orang dagang pakai barokah jual kene bang ki oh tak dagang oh tege pakai barokah pakun jual anyanyi rok jalan Yusuf dego sahare war sigare alam enggak gula nyanyi lagi nak kanak gula. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai deki laku du malam. Jalanan kula mulia. Kula teng tolenteng bu ngurus umat, Kepon bu nyai kedak keng ngamri baro. Barokah tada reng acual tokon barokah ada reng akabai pabriin barokah kotu nyare munte sada tibi mangken muntah hadir taon le yo ke barokah ya gini bangke amin Allahumma muka saya hadir setuju seawi sudah ustadana santrena guruna alumnina setuju saya hadir makin pada oleh barokah amin Allahumma pon semangkin gula tungnya barokah kendun ki bu pulang semangkin banyak orang tak padang barokah si padang cuma saya padang cuma kepada ke timur sejurus cuma apes bodat ada sapaan duit kemana-mana pakai duit kemana-mana pakai ini tahu kapi dia beli siapa kesambu gendemu nyanyian pas apal kap anyan apal kap jangan Quran nggak gelap di sekolah peminggriming ayat apa yocol surat apa innal ladzina yatluna kitaballahi wa qamus salat lanjutkan ayo lanjutkan ayo siapa yang bisa lanjutkan mari baca repek dia tuh 2 3 ayo innal ladzina yatluna ayo bareng ayo innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata mengikapi kena Bapak pula lagi bisa innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata mengikapi sadaqallahul adzim Allahumma shalli ala Muhammad pon tunging duit orang hidup harus pakai resep kemana-mana pakai kemana-mana pakai kulit mari motor dek kiai dan kulit mau ceramah nyanyi pakai karsan puji sih keporno nyanyi wah udah sasa takut gula ada apa ngafal Quran tapi bah nyanyi gula takut tuh ning bonot tinggal karsana nyi malah melak orang tak keton dua amin Allahumma orang malah semangat ngejak kejain gini bang duit orang hidup harus pakai resep duit doa
cak meduran dua aki andi anak foto ngaji neng lembaga MDK Markas Dirasat Quraniyah panjenengan jak kor masuk melolon jak kiayan melolo doa jak nyain melolo embun juga bapaan juga bapaan jak tedung melo bodo tada musro tedung melo dabun kanjeng Nabi ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah pusatnya ibadah. Amin Allahumma. Bilebi nyoon nak foto solihin solihat. Amin Allahumma. Ayo bareng. Rabbana qabalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nyaut ra kena engko sing ngocak nang meretang imam terbeler di Allah bebe kala ya cia ayo Rabbana qablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. 100 untuk doa. Jadi panjenengan ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina do Gusti sojudin Bu putrana ngiding Bu Pak Bapak halo Pak Bapak halo Pak Pak halo Pak sojudin putanun malam Pak ngiding Pak tapaaki da Gusti Allah jak kor mengaji dak kinta melolon penta dak Gusti Allah si andi alam pandeka Gusti si andi alam pandeka Gusti tak nyaut sekali tak ngiding ngararwa pentadu Gusti anakku ngaji Allah ngatamaki Quran ya Allah ngafalaki mantati anak salihin ban salihat amin Allahumma mantar baca kapi nak boto kultunya akhirat ya Allah amin Allahumma ngemesaki dak Gusti amin Allahumma on pertama orang hidup harus pakai resep duit yang pertama doa da Gusti Allah yang kedua usaha montro PC ala montro pinter aja montro hafal Quran ngafala usaha engak gula terus hafal Quran tak belojus tak apalagi sekalian ngapalakin Quran sampean jadi Yasin tak apal haram billahi kul Yasin tak apal Bu billahi kul keren wa ayatul lahumul ardul wa ayatul lahumul lailul wa ayatul lahumul ardul oke kada boleh oke kada boh aduh sarah mun kul Bu tak engan sekali kelupaan sarah Allahumma Muhammad candeng sepo mon reng kelupaan sero mege celak sero enom celan tega yon tak takun tak apal Allahumma Muhammad. Tadi tua akidah Gusti Allah Rabbana hablana min azwajina bareng 2 3 Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Boleh Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Cak Maduran, duh
Gusti do ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina do Gusti anak kaula ya Allah berikan kami ya Allah anak dan istri-istri kami ya Allah wa dzurriyyatina anak cucu kami ya Allah qurrata a'yunin menjadi penyejuk hati penyayang jiwa alhamdulillah petenang jiwa alhamdulillah penyejuk hati alhamdulillah macelep Ka'bah alhamdulillah tak deng-rodeng Ka'bah tak kir-kir Ka'bah alhamdulillah tak ngonyok-nyok Ka'bah alhamdulillah banyak anak orang narkoba psikotropika heroin koplo sabusa banyak orang mana makin remaja makin banyak orang sabusa. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras. Aduh apal kabeh. Nyanyi Quran yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa razaqnahum yunfiquna mimma ada tak betul sekali mengih. Nyanyian hafal kap. Nyanyian hafal. Apa? Siang malam saya tonton tomati. Dak dikejukan mun siang malam saya tonton Al-Qur'an, saya tinggal Al-Qur'an tonton hafal Qur. Sampean baik kudu saya cengok tomati. Tengal lamun reng lambe isi Quran alhamdulillah. Mun reng samangken tengal eseti. Mun reng lambe tanang ese tas. Mun reng samangken tanang ese. Tanang ese. Siang malam laku beri ke barat ke timur. Tedunga ngakana maren ngakan. Entar ke pasar, entar ke sabo, entar wan jual rojak, ke jual rojak hapen sekai pakai ke kopenya. Sambil ngocek rojak, jangan apa pun ngakan, jangan sekejaki kau paham mulai, jangan juga antara kau cekan yang sekejaki paham mulai, nak apa pun ngakan ngasin, juga dibanci jinak, kau dibaca saya dibaca, juga dibaca jinak, kau di kotalnya, jangan bingung juga kira kau baru kau kira ngocek. Banyak YouTube kali ini cara aku lagi. Banyak YouTube ki. Banyak makan HP tok. Quran ada baca. Amin Allahumma. Coba napus ngarpus ke coba biko. Cok reng jual rojak sambil kau jangan. Coba tok ngaltok ke coba bik. Tok ngaltok kacau. Rojak cap coba. Rojak cap tak mun aing nyi farroh hai tek dente aing ke Baidawi geser ke Aziz aing ke Aziz dente wong rojak pandeng jual rojak lebar selempoi rasanya apa enggak kerepui lebar sekoros atta enggak lajengan lebar soki kalau kena konceng kalau kena magadir yang qalbi ala magadir wisdom bi ala magadir wahkum bi hayati apal kapi munyanyian apal kap kena bi teror itu bareng oleh bu jamir pamer di rezekihnya nih niat kebaik parlon abad teko sakit keringan nyaman jual alhamdulillah amin Allahumma saya bere tak ngiding nih ada kontrol dua ada soni bere Allahumma shalli ala Muhammad lanjut innalladzina barokah doa usaha doa adua ke pangeran berdua usaha montrosokia ala Teropenter ngafal lagi Quran teropenter kitab ajar ke oh nikah usaha mertelok doa usaha ikhtiar tengah
cak kurang di PC bagi orang yang cuma otang pah beri otang semiliat pah beri lobar tak lobar ikhtiar tengah teh pada bi usaha teh iya terus bertelok iki kan tawak sepenting sampean nika ajar santreh sepenting murid panikah nyari ilmu sepenting berusaha belajar sepenting embu alakoh sepenting embu adua urusan soki tak soki urus naal urusan afal tak afal sepenting ngelang afal lagi afal tak afal apa cik naal saneka juga kaul penting kula mulang ke panjenengan manfaat tak manfaat urus na Gusti tandi urusan oleh hidayah tak oleh hidayah terserah pada Allah wahai Muhammad bukan urusanmu Muhammad untuk beri hidayah kepada hatinya manusia tetapi Allah subhanahu laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha dabun Gusti Allah Muhammad bukan kau Muhammad yang memberi hidayah kepada hatinya manusia tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membukakan hati manusia memberi hidayah kepada manusia sepenting Kiai Aziz mulang sepenting Nyi Farroha mulang urusan pancingan petran tak penter tak masalah gini bang Ki urusan penter tak penter afal tak masalah gini bang Ki kan takdir orang tak pada enggak gula penter ceramah Ki Aziz ngafal lagi Quran Ki Jumaah penter ceramah Ki Zainuddin penter ceramah belum tentu hafal Quran gini bang Ki sedangkan juga Ki Aziz ceramah belum tentu hafal Quran belum tentu ceramah nyaman bener kula ceramah nyaman kan orang Quran tak apa sekali tadi bi Allah nang dunya ni kayatur sareng Gusti Allah yatur sareng Gusti wa ma utitum minal ilmi illa qalila yang saya berikan ilmu di dunia ini hanya sedikit betul saya tahu gue jajan tak kira tahu masak nasi tong gula oning ceramah la tak kira tahu maka ya falaki tak kira elang tak bisa sebalik ke penter jajan penter masak tak kira tahu acara taning sareng Gusti alhamdulillah rabbil kula taning bi Allah mulang ke umat alhamdulillah mantar barokah mantar oleh hidayah sing ngajidan kaulah bi abad tibi kaulah amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad tadi sepenting mulang sepenting ngaji sepenting alakoh soki tak soki urus na Allah sing ngatur kehidupan kadin toh nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya dabun Gusti Allah saya yang memutar roda kehidupan di dunia adalah urusan Allah subhanahu sengkok saya muter dunia dia bada saya miskin bada saya so saya pandek bada saya tengki bada saya lempo bada saya keleng bada saya soki bada saya soki kapi sampai sosok lakoh gini bang ya rapat ang genteng becek aki kok nyoraboan bener ki Mekah soki kapi orang ayo tang genteng becek aki njok tak bisa kok soki ki nyoraboan Mekah nyareng Indonesia pelakoh gini bang ki bada se genteng bada se perot bada se bilu yatur sarang Gusti Ratin kapi saya coba tak maju kene bang ki gonteng kapi gini saya coba tak maju yatur saya coba nanti selera bu pandek teki bunal lempo celeng betoan mengitel getel setengah burdak secetak kene bang ki Allahumma sholli ala Muhammad
Jadi di itunya penikah iya tur Allah. Sepenting ajar, hafal tak hafal penyebabkan Allah. Sepenting mulang aku lah hidayah tak hidayah penyebabkan Allah. Ke aziz penting mulang ke umat urusan manfaat tak manfaat urusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tawakal yang terakhir pasrah akidah Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula maus ayat sekala. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Adapun orang-orang yang maca kitab Allah, maca Al-Qur'an, nomor 2 wa aqamus shalah. Kula panjenengan laksanakan salat apa jeung bi Gusti Allah perintah apa. Saro apa laki bini saro apa tua ngoda saro apa beras kering saro apa. Banyak orang ini kan pakai sehat tak apa jeng sehat tapi tak beda tada sapaan makelah adan deng mata makelah jaga keng ke mata make tak kering keng ring mah make tak gres-gres keng ges maka kapan laden sop beda tada sapaan masjid adan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Adan Mekah, adan mak pada bi adan fajur. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Datang ke telah atau ngemengnya atau ngebetoan atau ngeampek datang si betoan datang berdua mengeh kayak tabu datang bertelu asiman rame ngocak si mengih ai jong na phải jang na nang kamera yang temo ada datang sangat nih jong mai nara mana lo an nara ya si dungo dan te dong ampe na si nyaman suara na datang na ti namanya lo telo an nara pati na na kita kamera yang temo tak ting datang orang reh ngapong wadah tada aduh saya pikir masjid la ilaha illallah mek ngalto mek kangal mek beni akili aing mata sehosok beni akili jeil. Udah pernah ceramah compon mbak Nipen kita pun ajudan nganu muslimin muslimat ngereng berjemaah yo muslimin muslimat ngereng berjemaah sholat kencaran epon petonek kangkuy sango pagi arek kiamat ngucap bu sopaja selamat dunia
Bini ada. Oh. Malam badah, beri malam badah. Sorbaja badah. Berbalingko badah. Allah. Bajur tada. Allah Allah ya Rabb. Sampean tinggal panggil nyanter tak nyanter? Bohong. Bohong. Kalau memang kau benar, itu awal dari kebohongan. Cereng tak ongke ke masjid ngucap ongke. Lecek le. Kapan beda aden pakai lakin. Aduh, kris. Aduh, kris le, cecele. Apa tak kayak ke kotang? Embuk tak kayak ke songot. Sampai gulaku petang cecek tekar tak milo dan sop. Tak milo bojang sop. Bada tada. Sawaan. Sero penteran an gendeng. Tak penter, ada pak embuk tak apa. Apaan tak apa. Ngereng semakin istiqomah salat dua aki putra kula ben bulu panjenengan amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ulang boleh. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Pakai aja kena wa aqamus shalah. Jadi ngucap Allah kali ya. Dari tak tahu menyebut asma Allah, pacar terus sebut. Yang lagi ngemain. Lagi di mana? Ada buang, ngiding bu. Tahu saya selingkuh, punya orang makin selingkuh, ragara. Reng pacaran, ragara. Leburan bini noreng, ragara. Lebur laken noreng, ragara. Bada tada. Sapaan. Orang kiai, malay melak kiai. Allahumma Muhammad. Kira nikah pun cara bakul ngak nikah. Cipon kiai kila tahara tak napa ya air. Allahumma Muhammad. Malay melak laku acara eta ting mulai kasi mulai. Bori ni faroh lebur. Bodo oma iraman dah. Bodo ni sasabian. Deki ni sasabian insyaallah. Allahumma Muhammad. Toreh baca Quran yang banyak, amin Allahumma. Zikir yang banyak, amin Allahumma. Mun tak bisa sholawat istighfar, Allah sama alhamdulillah. Yuk Mustafa Atif. Allah ala duri Rasulillah. Allah sama-sama ala duri Rasulillah. Allah ala duri Rasulillah. Allah ala duri Rasulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karabi waghfir lana ma mada ya wasi'al karabi. Allah ala nuri Rasulillah. Allah ala nuri Rasulillah. Allah ala nuri Rasulillah.
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرك يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرك يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل جميل وجميل وجميل الله جميل وجميل سيدنا النبي وجميل Kanjeng Nabi sangat genteng salerana الله الله Kanjeng Nabi sangat room bauna الله الله Kanjeng Nabi sangat terkenal kanabi enak الله الله Kanjeng Nabi sangat hebat wibawana الله الله ada oning de Kanjeng Nabi hebat Kanjeng Nabi sangat cintai Gusti Allah Kanjeng Nabi sangat kasokani Gusti Allah para malaikat as-salawat da Kanjeng Nabi قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 Ayo ngocak bu Biar udah ganjaran وجميل سيدنا النبي وجميل Ya Allahu Rabbi Gusti Pangeran الله الله mate son mate tes Ya Allah mate Ya Allah saya temor son kontrol mate setuju mate Ya Allahu Rabbi Gusti Pangeran الله الله Muga santre sing ngaji dirasat Qur'ani الله الله Muga dadi santre sebarokah آمين آمين Amin amin Ayo Muga dadi santren sebarokah آمين آمين dadi nak potong solihin solihat Amin Mantar bajra kabi dunya akhirat Amin Moga dadi santren sebarokah dari dunia sampai ke alam akhirat قمرون قمرون Woy, kalau asrop. Santren mak kae. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل الله وجميل
Adua boleh? Adua boleh? Le barokah, amin. Ya Allahu Rabbi Gusti Pangeran Allah muga tetia santre semanfaat. amin Ya Allahu Rabbi Gusti Pangeran Allah muga tetia santre amanat. amin Lebur ka Allah, lebur ka Rasulullah, lebur ka agama ajuang agama Islam. Tada payana, tada lesona, ajuang umat Nabi Muhammad. Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil. Penakan kula mundukin toh putran ke jemaah nyaman astrof kesantren kiai kak dinto denak cong ngiring kiai ongke bi kiai ongke melebangga kan bangga santrena ke Aziz santren Nyifaroha penakan Nyifaroh kan hebat ngiring makai ongke ngiring makai ongke suatu kebanggaan atau kalau kula pulang bi Haji Roma Irama kan kebanggaan ngiring ini kebu kalau kiri pengkir nih kebu kalau asrof ayo nak cong maden nak cong wawancara yuk tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nyaman kakek Ashraful waro. untuk dina labid. Alhamdulillah. Berapa tahun cong? 2 tahun. Hafal berapa juz? 30. Macam benyan dong. Ngaji dak siapa kakek? Abu Abdul Aziz. Setir kakek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Serah jenengan Abdul Aziz Baydawi. Mendirikan pesantren Kak Dinto MDK Markas Dirasat Quraniyah senapa tahun Kak Dinto? Saya setona dari Emba cuman saya boleh tahfidz ampun 5 tahun. 5 tahun. Pertama ada edan tadi santren kiai. Pertama panjenengan kabin serang nyai Kak Dinto tadi santren kianan. Bode santri orang Malaysia. Senapa orang kiai? Setong orang. Situng. Semangkian sebenapa kiai? Ampun sekitar 400-an. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Pertama kabin serang nyai santren situng di Malaysia semangkian 400. Alhamdulillah. Pulangan lagi ketan gula makai berokana. Amin. Kau makai kau cuma makai. Nah, amin Allahumma. Amin. Lagi santri gula asraf nika mantoh kal mantoh bu ada buah kalau tuat tureh. Nih kini ngapur kek. Olah ada ki bisa menjalar dak pedukul. Amin Allahumma. Amin. Apa suka dukanya kiai mendirikan lembaga Kak Dinto kiai? Harus ikhlas melayani masyarakat. Tepuk tangan. Harus ikhlas melayani masyarakat. Yang kedua jujur. Tangki Jujur terhadap jujur Allah. bertung. Engki. Mun tak jujur make alim skot setut langi. Thank you make. Ikhlas thank you make. Resepnya panjenengan sukses ketin apa? Resepnya panjenengan sukses lembaga Kak Dinto? Jujur ke Allah, ke Rasulullah sarang reng sepo dua sarang kepada tatangke. Amin Allahumma. Amin. Nika bu orang besar ada bu ketinikah. Jujur ke Allah ke Rasulullah masyarakat tetangga. Amin Allahumma.
Dadi kunci pertama reng odi panika orang jujur pasti mujur, tak jujur pasti tak jujur pasti, orang jujur pasti sekali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali orang tidak akan percaya. Betul? Makan mau tak jujur, ayo apa jujur reng odi, kula jujur ke laki, jujur ke anak, jujur ke mantoh, jujur ke kompoi, jujur ke masyarakat, jujur ke umat, jujur ke Allah, ada. Amin Allahumma. Amin. Engki jujur ke Allah. Hati tidak bisa berbohong. Betul. Hati tidak bisa berbohong. Tak bojeng ke bola bojeng. Mari bojeng, mari. Cono ngucak mari. Ate ngucak enjek. Bener ki. Harus jujur reng odi. Boleh panapa kiai? Engki ka dintoh reng sepo bini iten kaula ahli maos Al-Qur'an, salat 5 waktu istiqamah, duha dan tahajud istiqamah. Resep gampang. Reng sepo bini maos Al-Qur'an maos Quran al istiqamatu alamatul karamah. Orang istiqamah pasti keramat. Ini kemertung. Nomor 2 berapa ya Bang? Nomor 2 ahli masuk Quran ummina ahli salat tahajud, salat duha. Loh ka iya orang rang-rang. Mun mbok nikah saat tahajud mun raja otang. Mun raja mun terongen ning are baru tahajud baru pojang tahajud. Berarti sampean nikah ka Allah kelak parlon melono kelenon kiai mun tak nyareng tak rasa nih Bu artis nih kak ku lebih orang curi penyanyi Elvi Sukaisi lalu salam Muhammad alaihi jadi resep kiai nomor situng kering ten debu minggu di sampean nikah resep nikah ngiring Bu sini dong resep kiai nomor situng iki kak dinto umminah istiqomah maca gampang kula istiqomah juga mak kae maca Quran tak teman tobeng keng surat waki apa terus punya apa sih mak terus punya bangunan le mare masjid kula kebai masjid pondok madrasah ngabi 5 miliar tepuk tangan 5 miliar mak ngenom make kelu make darah make asrap ra asrap poe kala rocong pula dadi ketularan deki rambengak niki jugan santre amin oleh borokan kulit tanda ginto mantok kula kisah dari Pangkelembon ia cek norok mayuna studi bandeng nak mulai tahu perkembangan dari desa pun apa oleh borokan nah amin Allahumma amin siapa tahu can kula ada yang jual tokun barokah ada yang ke bayi pabrikin kodunya ready amin Allahumma ada yang ke bayi tokun kenceran ada yang ke bayi pabrikin kencer kapan tak hadir makin mulai kado tahun le kencer mau hadir separuh oleh mulai hadir sampai ber oleh ben man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallabil lil abid. Dah mana makai surat napa ki ibu makai akhir ada surat akhir surat Fussilat surat Fussilat ayat dibudi pada 6 atau ayat ke-6 surat Az-Zukhruf. Allah punya Al-Quran lagi. Amin. Tepuk tangan. 100 untuk regu B. Kan kena mari. Mungkin regu B. Lah ini Bu hafal Quran. Kulit saya tanya ingat nih surat napa? Mana aku tahu. Ini ngapa lagi saya ceramah. Allahumma Muhammad. Cak betulan. Barang siapa mengerjakan amal baik kalak tibi. Betul?
cak meduran cak baju deh sapa orang ala kau bagus kala deh ala kau coba kala wa ma rabbuka bidhallamin lil abid Allah tidak pernah curang Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Allah nikah nulis tepak kapan mira tulis mira biru-biru sekoni banyak amin Allahumma amin Allahumma hadir tulis hadir tak hadir tulis tak on resep pertama kiai gelak nama situng umiknya baca Quran tiap hari kula maca cuken pola tekolaran kia sepenting Quran make wuki akan tak napa man arada ayatakallam ma Allah falyaqra'il Quran barang siapa ingin berbicara dengan Allah bacalah Al-Qur'an orang maca Quran ni kebu-budabuan sareng Gusti amin Allahumma kabala terus terang sareng Syekhona Holil pakola kabala ka entuk kiai kula mun bulan Ramadan maleten tecepon orang kula mun bulan Ramadan nang YouTube badah kula bulan Ramadan hatam Quran saareh situng tepuk tangan angka kol semolo ke masjid itikaf dari kol semolo sampai maghrib ngongwang bangong adzan Mekah nomor oleh telur terus buka salat berjemaah mada nikah oke boleh mereka oke boleh oleh dua berapa bu telur ekor bi dua berapa sekemi terus pas tarawih tak lebih biasa morina cung santaan bener bagi hei cung santaan mun tarawih kan nyari santaan nama selambat nyari santannya selambat bu mau tarawih nyari santannya selambat kerja maah kerja ngunjul ada jelah mau tarawih Allah ngocak buat tuan ada nyam langkau ngontan tarawih ada sama orang nak tak ocot nak tengah selibet nak ngolaku terawih ini an on mertung resep kiai iki penikah mertung respon baca Quran tiap hari bu oke boleh mari terawih oleh lemak berpah kena telapo jadi ibu benareh Ramadan menyambut Ramadan kudu hatam teka situng Quran amin Allahumma ganjarna si hatam situng Ramadan pada ban hatam telopol saya buka leh nang luar Roma amin Allahumma mau tak bisa baca Quran sholawat istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula manusana paste mateng miskin soki taipele buntu labun pote osong kampuli sama-sama astagfirullah Zidna ilman nafi'a wa wafiqna bila nyabang dapat kadedeng kastaraja pada bedeng anak ben bini bela-bela senyandingi pada tak tega la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur bila nyabang kagerungan ngaler ker
lah pancelan mikir aman setak karuan sambil coba bi setan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal penyambungaten ke Allah pekerongaten ke Allah pesenengaten ke Allah. Dabun Kiai Gela nomor situng baca Quran Umina nomor 2 istiqomah tahajud istiqomah duha nomor 3 Kiai penapa Kak Dinto engki gak dinto kesuksesan seorang suami ada seorang istri. Oh tersinggung kula Kiai haram billahi engki mage kula beungal ke laki kasihan dalo haram kula penyakit kula ni kebongal ke laki kula bujak tedah ngiding bu cek tedah petaat ke laki abdina ajunan abdina nyokonna tak bisa kula gak gaya kira-kira dadwi kula dia tuli mareh kula sepora pun bu reng bini cepon Kiai ki buru kesusahan suami tekan do kesusahan seorang istri neres lagi Kiai cak madurana laki sukses ragara bini se toat thank you ya maksudnya ini tadi maksudnya sedikit juga panjenengan bu kesusahan panjenengan sokin sampian keramat sampian hebat sampian karena andi laki sehebat alhamdulillah sedikit juga Kiai kesusahan seorang suami binin hebat Kiai tangki mage. Jadi pada hebat keduanya amin Allahumma amin Allahumma jangan bengal ke laki kibu jangan bengal ke selaki bu ki kulah mulai apolong sampai mangken tak toman sokeran sampai semalam tepuk tangan make kulah bengal pak nyerapat ke laki kulah ki nangis lantar bang maafkan daku bang nikah anak bisa nikah bada resep kula uning ngaji dadi kula nikah ngiding keta pencan mon orang bini tak sarmo ban selake soker ban selake sampai semalam bi malaikat langi malaikat bumi malaikat tasek cuko etase setujuan esanantunya hewan kapi atu aki coba kau reng setak sarmo ban selake sama mangkan reng bajur pakai telur hari ki abdaud badat ada harus semorah etoles mon tusah kulaku sampai ke petare baru etoles rembagan melekat rokep melekat atit cah kip apa tit ayo rondeng etoles apa njek ya jendi toles apa tunggu sesaat mau sesaat akhir ya sesaat bisa sejam bisa semenit bisa areh nanti mau kulak kutusah sampai ke petare tuli asap rah dak nika juga mau tusah lemalem mulai meto com petare sampai metona tuli asap ora keselake amin Allahumma mun lagen tanda bo halo mun lagen tanda isaboraen mas sepora yang maafkan daku bang mata ngona belaut pakun tanda kesampian biarkan urusan dia cepon kanjeng Nabi in kunta tusifuhumul malah mun kamu tetap demikian asapor terus lakin tak nyepora tetanggen tak nyepora maka fa innaka ma'allahi dhahiran sampian bareng Gusti Allah sepenting kewajiban kita untuk minta maaf memaafkan atau tidak kasaukan Gusti Allah terserah sepenting kok minta sepora alhamdulillah lagi kula bu boli bi kula mun tak toko nyepora boli bi kula onang tangan sepora to bitu ko tabi tak yuk to toles malaikat kula mo rak kedekian Siti Fatimah bu Siti Fatimah oni Siti Fatimah bu oni Siti Fatimah ratin ngalako
ajar kena. Bareng tuh 2 3. Siti Fatimah Ratin ngalah. Siti Fatimah Ratin ngalah kone salat saleh. Al-Ahmada Al-Ahmada wal ali wal Siti Fatimah suatu saat salah dek Sayyidina Ali sampai perasaan Sayyidina Ali. Siti Fatimah ni kebu asapora eleng-lengin Sayyidina Ali sampai sebitek sabitek Pahrabu Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra. Waalaikumsalam. Abah ngabada kula ki puru tokan Sayyidina Ali abah. Mangkan dek mana? Tuh kula si asapora bah. Taker sebitok kali aleng sebitok kali sepura Sayyidina Ali sampai sebitok kali. Akhir oleh 60 kali sebitok kali sepura. Iya kok nyepora kau cek beli boleh. Pada bu kanjeng Nabi. Nah, Fatimah, andaikan kamu tidak dimaafkan oleh Sayyidina Ali, beun make tangan nak teh ya kuwaban sengkok nang alam akhirat. Ya Allah, Gusti minggu lah makan lakon reng bini ngak riah. Bu sudah sepora kelakian bu, kula pun mereka jangan sepora. Ridha Allah fi ridha zaud, wa lambat ridha Allah nang rai sepo. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mun rai sepo ridha Allah ridha, mun rai sepo tukah Allah tukah. Sepo lika, mun orang kelak kelakian mungkin, mun lakian ridha Allah ridha, mun lakian tukah Allah tu. Mangkan kul tak sampai semalam mun atau karan ki bu ki. Kon te bune kiai kelak kenapa? Nomor situng kerepai lah kena. Mertung istiqomah baca Quran. Yang kedua sholat tahajud dan sholat duha. Yang ketiga kesuksesan seorang suami apa seorang istri kesuksesan seorang istri, sebaliknya juga atas doa seorang suami. Mangkana ya sebalik kedeng laki cek ngutuk melolon mantar ya bingko ya tak maju lagi ya. Tak boleh lah. Itu istri siapa? Kan istri bapak, betul pak? Pak kabel rosak error. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Resep pangkempang baca Quran, istiqomah tahajud banduha. Kula duha kiai atau tahajud kayak ngerang-ngerang. Cek pak ada bisa bebe, tangki. Mon repot tak. Kalau mon rajo otang mon arisan terang dengan ya Allah ya arisan ya gening. Tan bu kul tak nuran arisan apa noro arisan dia kuli kiri bikutan arisan nih mau noro arisan apa mau tak mau tanggal 10 kudu majer dikejar utang gini bang ki kulantan sadepaan tingkel kula bengi pegawai negeri kul tandi gaji tau sabeng nabeng sampean mareh ambung cek noro boleh apa letak sosa maleta munro arisan berarti sosa kebai tibi sosa eka kebai semakin kiai Mbak Nabi pagi belajar Quran jam berapa kiai? Dari setelah subuh sampai jam 10, dari zuhur sampai jam 10 malam. Wah, dari zuhur sampai jam 10 malam sholat istirahat sholat pas ngaji boleh. Wow keren. Tahun ini aku HP tak gimana? Tak kengin aku HP tak kok carpaca tak kok cubicu beda tada sekemaan dari ambu baca Quran ampun kiki ya? Kiki cukup kiki
Resep apa boleh Kiai? Resep itu sukses gak itu Kiai? Makleh sukses. Eki. Harus pun apa baik kalau ben boleh datang ke. Cek sampai amusuhan ben datang. Tepuk tangan. Tahun leso musuhan bi tatang. Lakon se bebe tak sarmo ben tatang. Padahal mun sakit gering sen tade-ade nikah tatang. Saya ngocek pelapa mun kepatian nikah tatang ke saya ngale kuburan saya mikot he mandi ini kata tangke saya mikol nikah ta sholatullah salam Salatullah salam alaiya mangkan cek somo soan ban tatang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu pasera orang iman dak Gusti Allah partai jadi hari kiamat ayo hormatin tangkeh alhamdulillah rabbil on yuk nengakin Quran innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli innahu ghafurun syakur. Dabun Gusti Allah saungkun orang-orang semaca kitab Allah Al-Quran wa aqamus salah nomor 2 mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah orang gelak engki penika selalu baca Quran apa jeng sedekah baik sedekah share sedekah rahasia yarjuna tijaratan lam tabur mengharapkan dagangan dari Gusti Allah tak teman rogi abelanja ke Allah tak teman rogi sedekah tak teman rogi mos Quran tak teman rogi abelanjain fakir miskin tak teman rogi abelanjain anak yatim tak teman rogi abelanjain anak reng radah atau abelanjain umat Allah liyalah tijaratan lan tabu alani yarjuna tijaratan lam tabur liwafiyahum ujurahum supaya orang gila bagi kencana wa yaziduhum min fadli ban tambah kencernah amin Allahumma innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala panikah adzat semahanya porah Allah Ta'ala panikah adzat semaha bersyukur kul panjenengan para syukur dak Gusti Allah man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi sera-sera orang benare maca Qur sera orang benare maca Qur an dzikri dari adikir ke Allah panjenengan montro adikir ke Allah tore maca Quran wa mas'alati montro minta ke Allah melalui Al-Quran maka orang gila adikir Al-Quran minta melalui Al-Quran Gusti Allah a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin maka bekal parengi pada ban parengi orang paling utama nah paling hebat paling mulia orang se parengi permohonan sareng Gusti amin Allahumma. Jadi Al-Quran tore bocah kebaik jembatan untuk sukses amin Allahumma. Kepon kiai gelek baca Quran sukses kiai ayo Quran baca jembatan untuk sukses amin Allahumma. Wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam keutamaan nah debu ingki penikah debu dak Gusti Allah ingki penikah debu Al-Qur'an ayo baca Quran teka semakro benar bu teka yasin teka waqiah teka tabarok teka macam-macam surat baca di panjenengan amin Allahumma
kafadlillahi ala khalqihi pada ban utama nah iki panikah Gusti Allah atas makhluk dari hebat debu tikir Al-Qur amin Allahumma sami itu lailatul usriyabi al-haqqu yaqulu ya Muhammad kau mireng tempat Isra wan Mi'raj Nabi Muhammad edebi sareng Gusti Allah wahai Muhammad mur ummataka ayyukrimu thalathatan wahai Muhammad perintahlah umatmu menghormati 3 orang amin Allahumma ngerti bu Mbak kursi kurang kada resek ki ojen ambu ki sip ambu oh bagus seger mulia ki ger mulia oke cukup beda acara cukup ki sip bu kedi kaki nih kak nih sekejap ki 2 menit boleh 2 menit sekejap ki bulan Ramadan mesen lagi bulan Ramadan panjenengan tinggal apa sabar telok kok lepai sangunah mertung pasan reng buduh berdua pasan reng soleh nomor telok pasan reng weli ini bu mertung pasan reng buduh berdua pasan reng so mertelok pasan reng wel pasan reng buduh tak ngakan tak ngenom tak pelong tedung maksiat pak kun rasanan pak kun tungat duan arasanan iri hati Nika mertung berdua pasan reng soleh fakaful jawarihi minal atham aja ke seluruh badan tak ada maksiat amin Allahumma degelesan jak rasan orang beli tiker tengal jak ding silingan laki noreng bi noreng Ramadan kopeng jak ding yang kireng atokar bapak beli yang ki Quran tabu jak sampai ada perkara haram oleh korupsi oleh taruhan oleh nyabung tak oleh deer anapa kullu lahmin nabatamil haram fanaru aulabi tiap daging tombun perkara haram eta bangkada berapa neraka naudzu billah jabun kanjeng Nabi mun pasaan ada perkara haram kaman bana kosron wahadama misra pada bereng abangun Roma tapi se Indonesia ya bom naudzu seterakhir pasan reng waliullah al ilahiyah al kulliyah segala-galanya hatinya berhubungan dengan Allah Imam Syafi'i kediaki saya hafal kediaki Imam Syafi'i bulan Ramadan hatam Quran sebitak kaleh Hoi Imam Syafi'i sebulan Ramadan hatam Quran sabitak tidak ada waktu untuk bicara nenang cem-macem tade nyereng kula panjenengan saya hafal ayu becah amin Allahumma saya tak hafal ayu becah tak oleh tung sebulan amin Allahumma sekak dintop matur dan kaula kurang lebihnya mohon maaf menabi banyak kesalahan dan kula lebih dak Kiai Abdul Aziz nyereng andi santreh sabada kinto bukti nanti manto kula beri kinto amin Allahumma anak kula terus sabagi ya makeh bawa gelem apa lagi nih kah aduh jek reng tak hafal tak kuat hafalan nih kah pada biku lemah otak lemah tak kuat hafalan terus sabah juga yang kata jot kata orang sekak dintop peraturan mak kai bisa hafal seroning pola gelem kita ya seperti sabada dapat tetap betah tak poron tako cing ning situng mak kene guys sekali top matur dan kaula moga-moga keterangan kita bisa manfaat kebiasaan ngutunya akhirat amin Allahumma pertama nerangaki Quran resep kayak sukses baca Quran tiap hari tahajud duha amin Allahumma jak nyakein tetangga kudu akor tetangga amin Allahumma amin boleh dan kula ki buruh sapa orang yang terobu debu dari Allah banyak maca Quran bulan Ramadan banyak maca Quran reng apasa bertelok reng buduh reng soleh reng welih pesan reng buduh tak ngakan tak nginom tak bolong teh dong reng welih reng soleh aja ke seluruh badan tak laku maksiat pasan reng welih al ilahiyah al kulliyah hatinya selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga kita berjumpa dalam episode yang akan datang. Mon korang ngujang tibi TV. Kurang lebihnya mohon maaf. Awas abang-abang tertinggal barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal barang-barang bawaan Anda. Mulai berkat ke, bangun tak oleh mulai.
Sekak dintap matur dan kaulah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih